Maysa nga aldaw gininamnama, tala daw ang ti cellphone ko na imatangan ka. Sa miweng anak mo ang lailuinak nang egan makaliwliwa, ti pusurik na ken kaunggan. Maniput idi aging gana kita, si kalaeng ipaspasong ada. Kaya't ko mangegang ken makita, makayaw tirik na uray siya sinuman, makaimatang ken ka. Pagayang kuray pang panguruna ka, di kan tumalipatan naging garat inggana. At datulad tanagon uray, ipatayam mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Sakti salutsudan mo makumakantong mata, amumaten gayam ko ti sumbat puken ka. Ada tulad tadi ta si bay murigat man wenno ginawawan no itiragsak ken liday ako nada. Pagayam ko na ipang panguruna ka, di kang tumalipatan naging ganat inggana. At datulad tanagon uray, ipatayab mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Pagayam ko na ipang panguruna ka, di kang tumalipatan naging ganat inggana. At datulad tanagon uray, ipatayab mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma.